Bollywood huang chunga hian diktaka sumla lut le danina aphut anga mimal tinten thataka anti mek lain then khata ero an sumlak lua lungoi zolawa kongdang handap ta ti pon om ve nol mai an sumlak lu zat le an hlo zat sheve dek dek lo ma ila atlem chelem lo ti ashar reng maya actor le actress tam tak te hian kum khat chung ringot po hian film engemaw zata in lanin film pakhata ringot po chengwei bel chatial hlo theidin munading an om nola kum khat chunga an sum tho chwa po atlem lem lo ti ashiat thei ani chuti rualin sarkar dan ding lai angin an sumlak lu atanga chhia pe vek tura be sei an ni a mi then khat tek chhon no lama sarkar thu chuak ngai puimon om lain aru ka ol tum po an bang bik chuang lo an sumlak lu atam ang bokin sarkar an tek chhon lo po hi atlem thei tak tak lawa voi khat chhe ol po an tan chuan thil chen fa kom tak ani nge rin om chia pek that lo chia ol rok thuboi nei ta ti po Bollywood mi le sa tia hian an lo om nol to a chutianga thil thleng alo om nol to thena wang chuan India sarkar hnuaia agency pakhat enforcement directorate te chuan hetiang konga chia ol rok tum emo chia pek tum lo shim emo an om le om lo hi an ngai venin an chui zui reng boka Bollywood mi le sa kher ni lo sumdong politician le enjui ngai deuh nia an ngai chu ED te hian an chui chiang thin ani tin heng ba ka hian rampona sum chebrel awm le omlo thlengin chui theina an nei boka an thu nei na mang hian Indian politician then khatale sumdong mi engemaw zat te chu rampona sum chebrel thuboi hi an lo siam sak to thin boka ton lai hian hetiang lam ka inoi rampona sum chebrel chungchanga Bollywood industry lama kan shat lar le mitam takten kan then om dik luk zeta an hming kan lo shat lar rang hlui actor Amitabh Bachchan amonu Aishwarya Rai Bachchan hming chu ton hnaya Panama Papers report ti chua a hming aron lang vele tatlat mai he thu hian Aishwarya Rai Bachchan fans te ril ro khoyen a thong hle maya Bachchan te chung kwa hi mi ngai nat le lom hlo an ni a hetianga an chung ko chunga har sana thleng tamai hi poiti puitu po tam takan oma mamo aya tam sum nei le an esen lo tur sum an ne ewanga da thatna tur an boy fo te hi thil om lo ani shan lo then khat chuan sarkara che ol du awanga ramdanga sum invest dai te po hi an om nol reng ani kan tarlan tak ang khan enforcement directorate lamten an chui chian na a actress Aishwarya hian rampona sumpe puntumin sum tam tak ada ti sha chu ani a hetianga rampona che engma choilawa poisa ada thina ni ti sha chu ani rol hian a chen puiti a kangkai zelin rampona sum chebrel chungchang a hian an filim big meu angem ti chu mitam tak ril ro thil omle mi te ngai ven ber thil pakhat ani a Bachchan te chung ko maunu ber hetianga hria chu ani ta ka chuan a chen pui midang te po akangkai zelawang ti soi thei ani talo engpo ni se tundin hmana chuan akangkai zel ri lo tura ngaila enforcement directorate lamten an thudon bo zwin actress Aishwarya Rai chu thuzo fiana nei turin December ni somni kumsang ni somni pakhat khan an kauta a Aishwarya hian ED lamten an kawang hian kalin New Delhi enforcement directorate ta thuzo fiana chu an nei ta ani enforcement directorate lamten hetia zona an zo hnu hian thil thar tam tak an shat bel zela an zona Aishwarya in a chana atanga alandanin rampona sumle pai tam tham tak da that anei ani ti an theya tin heng ba ka hian rampona in anei ba ka bungrol hlu tak tak anei thu enforcement directorate lamte hian an zona a chana atangin an shat bel le bok ani tin Aishwarya hian rampona bank account anei nual bok nia tarlan ani a heng rampona bank account ani na te hi enforcement directorate lamte hian arang lama shatir na le chana pevat turin an ti boka hetianga Bachchan chung kwa in harsatna an to ta ka chuan social media lama an chung ko chunga thil thleng poi an ti pui ze motor omrwalin an chung ko se lam thu post po motor tam tak om boka hunin thu chiang jok chu alaron her chwa pui zel tura nga yang Aishwarya Rai Bachchan hi November ni khat kumsang ka zakwa samsari pathum khan Mangaluru Karnataka alo pianga ama hi Indian me chajinga chuan a hleitleng pol tak ni in fitnga le in chi sari lai sang ani a kumsang ka zakwa sumkwa pali khan miss old ni na din mun alo ho to a kumsang ka zakwa sumkwa pasaria Tamil film a in lantanin lemchan lama huna mangtana hemi kumve kumsang ka zakwa sumkwa pasaria hian Hindi film lama in lantanin or pyar ho gaya tia in lan le a film engemaw zata in lan hnu hian kumsang ni pasaria actor Abhishek Bachchan nen in nein tuna hian fano pakhat an nei mek ani
anulat lai hian modeling lama hun amang na sa in a berni na po alo honol to a Miss World, Miss India World, Miss India First Runner Up, Miss Photogenic, Miss Perfect 10, Miss Popular, Miss Old Continental Queen of Beauty Asia and Oceania ti hian aming hi kanlong muto ani kha asum nei hlut zong an tarlan na nuhnung bera kan hmuang chuan tundin hmuna a ho sakna hlut zong hi krol zahni somni pasari vel nia tarlan ani a kum khat chungin kor som pahni vel atanga kor som panga vel thleng la lu thin anga chhut ni in thlatin kor khat vel la lu je anga tarlan ani bok mi ho satam tak che ol du awanga ramdanga sumda ta de hi anlo omnol to thena Aizorya po hian then khati dan angin ative ni in alanga dan ma a athiam lo na chu thushan ni se che ol le sumpe puna thatak ni bok ani awangin engemaw chena chuan athiam ombe thawin a hriata kan tarlan tak ang khan rampon beng then khata summa invest ba ka hian company po ani ti hria chu ani zela hemi chungchanga hian actress Aishwarya Rai Bachchan chuan ashing tupa apa ina alaudin aro chun tak ni ina soithonga apa hian kumsang ni som pasari khan loboral san to in he an company hi October ni somni pariat kumsang ni palia an din ni ina soya henga athil nei hlu zong le abeng account detail te chu ed lam te hian Aishwarya Rai chu thelu torin an shatir bok ani tun hnaya ramdanga sum invest le cheol ruk du awanga sumda tu an hming tar chwa jinga Aishwarya baka hian Indian mi engamazat minglang anom ve boka Enforcement Directorate hian zona chi sang sang somthum pasari ngot an zot ni tarlan ni in darkar rukvel chung zona zo ani a akar laka hian voithum chol an nei pui boka kan thulak na ina tarlan danin ed lamten Aishwarya zona an zo tuma a chan na le ed te ma a ziaka report a thelu te chhuichana nei tur hian a pasal Abhishek Bachchan po ed te hian an kau thoi thei thu an tar lang bok